taký chodíku kárava, besto, brácho, na YouTube. Prečo to na kameru? Ticho, teraz je táto čísla si umáš. Tuto jak idú s tým kočárem, díko. Aj bielý bím, černé ucho. Battery low, vypol to. Tak som ti povedal, že nemám batériu. Neber to sem tú káru, to ti niekto ukradne. Ne? Jak dnes? Vidíš to ako dnes? Keď mi, brácho, počúvaj. Poďme zubal. No, predstav ma. Brách, ideš to. To je Peter Sebo. Ahojte sa. Odpotíme sa, jo? Poďte, daj tu. Poďte. Nerozumím. Piotr, ako mi nadáva, som nechápal. Počúvaj, baterky sa kúpim do toho tak Počkaj, Piotre. To sa to nedám do ruky radši. Nemôžem baterky. vydali 2000 korún. Do ruky. No, ja sa musel ísť kúpiť, víš čo? Co? 2000 korún. To si musel byť ináč normálny. Bielý vín, černé ucha. Počkaj, choď tam a dones nám 3 piva. Toľko mi vydaj, jo? Tady to čekám. Nechaj vysušiť stovku. Aby si ma víš neutajte. Ne, on to neutajte. Tak ne? Ne. Díky, ja ti verím do pice. On ti neutajte. To je švagr. A tu je vak, to je tu švagr. To znamená, že on na plnú sektu. Vy ste jak prepletený, ty kokot. Ja mám jeho cestu. Ty máš jeho sektu. Na koho mám?